असीं तव्हांखे वठी हलंदासीं मिडल ईस्ट जे वॾे में वॾे थीम पार्क दुबई पार्क एंड रिज़ॉर्ट में। अचो त गॾिजी हलूं। दोस्तों हाणे आहियूं असां शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड ते, जेको अॻु में जंहिंखे एमिरेट्स रोड चवंदा हुआ। हिते अॻियां कुझु शयूं ईंदियूं जेके तव्हांखे आउं ॿुधाईंदो हलंदुसि। जीअं हाणे मिड सिटी सेंटर अचण वारो आहे असांजे खाॿे हथ ते, साम्हूं आहे जेको अचे पियो। हींअर सुबुह जा 11:30 थिया आहिनि, पोइ बि ॾिसो केतिरी ट्रैफिक आहे। अची वियो मिर्दफ सिटी सेंटर। खाॿे हथ ते IMG वर्ल्ड ईंदो। IMG वर्ल्ड बि हिकिड़ो थीम पार्क आहे, जेको IMG वर्ल्ड वारनि जो क्लेम आहे त दुनिया जो वॾे में वॾो इंडोर थीम पार्क आहे। माना सॼो सेंट्रली AC आहे, जंहिंजो सभु राइड्स जेके आहिनि सभु AC जे अंदरि आहिनि। ये असां वटि जेको अचे ही जेको आहे हिन जो हिकिड़ो रोलर कोस्टर ॿाहिरि आहे, बाक़ी सभु राइड्स अंदरि आहिनि। हाणे आहे ग्लोबल विलेज। हीउ जेको आहे 1 नवंबर खां खुलंदो। 6 महीना खुलियल हूंदो आहे दुबई में, 6 महीना बंदि हूंदो आहे। जेके सियारे जा 6 महीना हाणे ग्लोबल विलेज आहे असांजे खाॿे हथ ते, जेको 1 नवंबर खां हिते दुनिया जे सभिनि मुल्कनि जा स्टॉल आहिनि, जिते हर उहा शइ जेका जंहिं मुल्क जी सकाफ़त में आहे उहा शामिलु हूंदी आहे हिते। दुबई क्रिकेट स्टेडियम हाणे असांजे खाॿे हथ ते थो अचे। उहो ई स्टेडियम जिते माना मैचिस थींदा आहिनि। सभु पाकिस्तान अॼुकल्ह जेके होस्ट करे थो, हाणे कुझु त शुरू कया अथनि हुते पाकिस्तान में, पर अञा मोस्टली जेके आहिनि शारजा में या दुबई या अबूधाबी में। ही उहो वेन्यू आहे जेको असांजे लेफ्ट हैंड ते आहे। हाणे असां पहुचण वारा आहियूं दुबई पार्क एंड रिज़ॉर्ट। ये एग्ज़िट आहे दुबई पार्क एंड रिज़ॉर्ट जी। 1 किलोमीटर ॿुधाए थो त 1000 मीटर असांजे लेफ्ट हैंड ते आहे। हितां खां फ्लाईओवर वठी करे परे पासे वेंदासीं। हीअ आहे एग्ज़िट। पार्क एंड रिज़ॉर्ट एग्जिट नंबर 5। ये अच्छी वही 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड के घट के। दोस्तों अची वियासीं पार्किंग में। गाड़ी पार्क करण खां पोइ हाणे ये आहे सॼी पार्किंग। ही सॼो आहे दोस्तों ही रिवरलैंड दुबई पार्क। टोटल हिते 4 थीम पार्क्स आहिनि, जेको टोटल 25 मिलियन स्क्वायर फीट ते आहे सॼो थीम पार्क, जंहिंमें 4 थीम पार्क आहिनि। एक्चुअली रिज़ॉर्ट आहे, हुन में 4 थीम पार्क आहिनि। हिकिड़ो आहे लेगोलैंड, बॉलीवुड पार्क्स,
मोशन गेट ऐं लेगोलैंड वाटर पार्क। टोटल 4 आहिनि हिते। हाणे शटल जो टाइम थी वियो आहे। शटल ते चढ़ण जो टाइम। पार्किंग मां आहे मोशन गेट सां। रोलर कोस्टर। अॼु आम ॾींहुं हुजण जे करे माण्हू तमामु माण्हू घटि आहिनि हिते। अची वियासीं मोशन गेट ते। मोशन गेट जो मेन गेट आहे। हे टिकट बूथ आहे, पर असांजो एडवांस में बुकिंग थियल आहे, हिन करे हिते वेहण जी ज़रूरत कान्हे। दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त जिन असांजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे तो चकर सब्सक्राइब करे छॾीनि ऐं कोशिशि कनि त हिन वीडियो खे वधि खां वधि शेयर कनि त जीअं ॿिया दोस्त ॾिसी सघनि असांजा व्लॉग्स। मरहबा बिकम, वेलकम। मैप खयोंसीं गेट सर्विसिस, हॉलीवुड ड्रीम फैक्ट्री, फाउंटेन आहे। ये आहे हॉलीवुड थिएटर। माण्हू तमामु घटि आहिनि अॼु संडे हुजण जे करे। ये अची वियासीं द स्मार्ट विलेज, बोननि जो शहर सोली सिंधीअ में। खुंभी मशरूम खुंभी यानी कैफे। समर फ्री एग्जिट आहे, समर विलेज एक्सप्रेस एग्जिट आहे। ये वॾो एयर कूलर लॻल आहे छो त अक्टूबर हुजण जे बावजूदि हिते तमामु घणी गर्मी आहे। अञा ताईं तमामु घणी त न, पर पोइ बि काफ़ी गर्मी आहे छो त हिते जी तमामु घणी गर्मी त वाक़ई तमामु घणी हूंदी आहे। रोलर कोस्टर आहे। नंढो लॻे थो ॿारनि जो, हूअं ई बोननि जो शहर आहे। जिन दोस्तनि खे कार्टूननि जी ख़बर हूंदी उन्हनि खे या ॼाण हूंदी त स्मर्फ छा हूंदा, सोली सिंधी में पाण खे बोना चई सघूं था। हलल आहे ॾाढी हिते। ये अच्छी हो पहिरें रोलर कोस्टर में अची वियासीं। पहिरें रोलर कोस्टर में अची वियासीं। रोलर कोस्टर ते आहियूं। अची वियासीं वापस। स्टूडियो टूर entrance. Yeah, see? Hello, everyone. Welcome to Smurf Studios. We're super excited to have you here today. Papa Smurf is ready to smurf up the game. Hello! You picked the perfect day to visit. We're smurfing the new blockbuster movie starring Smurfette. It takes
takes a lot of Smurfs to make a movie. This movie's gonna be Smurf-tastic. It's got Space Smurfs, Jungle Smurfs, and a big musical number. Hi, I'm Handy Smurf, the camera operator. Hello, I'm Smurfette. And I'm the star. I'm Grady Smurf, the director. I'm Grady Smurf. And action! Hurry! But my tongue is going to swear down. I'll be the star of this movie. Hey, they're not in this scene. This time I know I'm dying. We're rolling. Untentacle me by lead. You call this hospitality? Sir, this vicious beastie. I can't be a star. Then I'll ruin this picture. Look at our guests. They're Smurf too. Let's put them in the finale. Okay, Papa, I just have to take care of a pesky little... Cue the finale. The musical. Next time, I will be the star. Arcanel helped me discover new stars. It was great to work with you. Let's do lunch. We'll see you in the movies. Welcome to the premiere. It's your big debut. Studio bookstore, village playhouse. मोशन गेट जे अंदर वरी हिकिड़ो आहे ड्रीम वर्क्स। हाणे होॾां हलूं था। इंडोर सॼियूं आहिनि उते राइड्स, छो त गर्मी हुजण जे करे बहितर आहे त माण्हू पहिरीं इंडोर ऐं शाम जो वरी कुझु ॿियूं राइड्स वठी वठे जेके आउटसाइड आहिनि, आउटडोर आहिनि। अॼु अक्टूबर 2019, 13 अक्टूबर 2019। अक्टूबर हुजण बावजूदि बि हिते हींअर गर्मी आहे। वाह, ऐसी मवे पानी। Shiraka, Kung Fu Panda, सब चेंज आहिनि जेके श्रॉक, ड्रैगन, मदास्कार, हलूं था पहिरीं श्रॉक, ड्रीम रेड वर्ल्ड, श्रॉक चेन्नई। हिते हर कंहिं कैरेक्टर जे हिसाब सां ठाहियल आहे सॼो।
marriage for our honeymoon. सॼा डायलॉग्स जेके आहिनि Be good to your Muppet sister. Show. Legs don't pop. All right, get around, everybody. Good toast and make yourselves comfortable. Kids, now you settle down because your mom and dad are going to put on a show for us. This is the story of how your mother and I met. Once upon a time in a land far, far away, there was a beautiful swamp. It was full of mud and slime and bugs and snakes and all the things that would make it an ogre's home sweet home. Better out than in, I always say. By order of Lord Farquhar, we are hereby authorized to place you under arrest and transport you to the designated resettlement facility. Yeah, by Lord Farquhar. Lord Farquhar, eh? I don't know what you're talking about. Now where is he? He's in the door. Is this not the perfect king? Well, technically, you're not a king. What I mean is you're not king yet. But you can become one. All you have to do is marry a princess. And here they are. Cinderella, Snow White, and Princess Fiona. Blast! Congratulations. You chose it, Princess Fiona. Now I need to find a fool to go fetch her for. Hey, Farquhar, I've a bone to pick with you. Ah, ogre. Just the one I'm looking for. Alright, so you're gonna go fight a dragon and rescue a princess just so Farquhar will give you your swamp back? Well, there's a lot more to me than people think. Ogres are like onions. Onions have layers, ogres have layers. So where is this vibrant pain of that animal? She's inside, waiting to be rescued. I was talking about the dragon. Of course, there ain't nothing wrong with being afraid. He's a sensible and responsible beggar in this situation. Comes with entertainment situation, I'm not nervous. No, I can't be nervous. A dragon breathes fire and nice and breathes more fire. And it shoots me, you're a coward if you're a little scared, you know what I mean? Swear. Princess, princess. Wake up! Are you Princess Fiona? I am. Awaiting a knight so bold as to rescue me. Ah, that's nice. Now let's go! Shrek, did you ride princess yet? Because I think I just went a bad day. You didn't slay the dragon? It's on my to-do list. This isn't right. You have to charge it, sword on, banner fly. That's what the knights did. Yeah, right before they burst into flames.
love a fire-breathing dragon. It's destiny. But you must know how the story goes. A princess locked in a tower and beset by a dragon is rescued by a brave knight, and then they share true love's first kiss. Wait, you think Shrek is your true love? I was sent to rescue you by Lord Farquaad. You can tell Lord Farquaad that if he wants to rescue me properly, I'll be waiting for him right here.